بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musidɓe an julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam ɓawon yettude bajjo seniɗo wawɗom ronkata e nemaji ko nemini en immorde e cellal immorde e gandal immorde e ɓiɓɓe immorde e sonnaɓe immorde e nemaji tawata se limmiɗi en wawa andude ko ɗi jelu haray musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles salmini on salminago diina salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo Allah waɗi en fo meɗen yiyaɓe yimɓe aljanna kala nawnuɓe fof toriɓe du'a yo Allah dikkimɓe maporɓe kaydiji toriɓe du'a yo Allah on okkorɓe fatoraɓe yo Allah on yafanoɓe ɓe ɓuyɓe ɓiɓɓe mum fof ɓoyli yo Allah on fewnuɓe fewɓeɓe yo Allah on tabintimɓe mo be ande kala ko jogui kon ko Allah woni ittowo yo Allah ittan mo be ande muɗum ko aniri ko ya rabbal alamin musidɓe julɓe tedduɓe sikke wo ala feere ala koyen fof koyen mayayɓe hara en fotti hande kadi inchallahu ka page meɗen Facebook lawol kisal ka julirde meɗen masjid ibadurrahman e nder laken Bruxelles fi dars meɗen o wowuɗo mirasun nabi sallllahu alayhi wa sallam dondi ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni ko accani en kon hande ko yewteten ko ñande en fof meɗen laatiɗen fure natuɗen ka nder ƙaburuji meɗen umbitaɗen pide gayna waɗede liwla ɗen boɗeri tawata hendu alaka natira si wuli si tawri weli haaɗi lammi metti no wonirɗa wo nder ton hay e goto wawanama goɗɗum jon noon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓay hiɓe yiɗi en ɓe jokkiti en hay ka nder ƙaburuji ɓe maaki wo piiji jeeɗiɗi no ton baraji majji on tawete ka nder ƙabru ma hara hiɗa waali nder ton hara a sonjotako si a ardnanno hoore ma ko moƴƴi sa waɗuno gotum e ndiɗi piiji jeɗɗi aroji ɗo ma ɗi jeɗɗi non fof fewndo e gurdam ma hande ka waaliɗa ka nder ƙabru to wonande to yaajende wonandema newande wonandema jalbendi Allah yeññanama ƙabru ma o ittanama ton ɗonka o ittanama ton heege o ittanama ton wula si tawi hara hiɗa jogino gotum e ɗi piiji jeeɗiɗi ɗi wonɗen jantade ɗo ɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki musidɓe julɓe tedduɓe ɓurnaɗo tagee fo on ɓe maaki ko adi kon tawo ɓe inni wo la yasturu abdun abdan wo jiyaɗo surrata jiyaɗo fi duniya ka adna ɗo illa satarahu llahu yawmal qiyama sina an kadi Allah sorroyte yawmal qiyama na ɗum ɗo woni darsu meɗen o wiyeteɗo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam hiɗen andi yumma maɓɓe feƴƴinno tawi ɓe jogii duuɓi 6 baaɓe maɓɓe feƴƴini tawi hiɓe jogii lebbi 6 soro maɓɓe ne'iɓe haa ɓe heɓi duuɓi 6 bappa maɓɓe ne'iɓe noon haa nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam resi haa nelaaɗo nela ɗum ko abou talib kono o jaɓaano l'islam jon noon ka ɓe muynoyno ton hari ara muɓɓe no jogino jikku ɓe ƴettayno ɓiɓɓe ɓen ka ce'e ɓe naɓa ɓe ka fulawaji fiyo ɓe muynoy to wawgol haala kan eltagol ngol yo ɓandu ndun ƴoƴu yo ƴoyre kadi heɓo ko hakkille ko sonnaji hombo woni ko muynine nelaɗo sa sallam ko yumma meɗen nene halimatu saadiya ko o sonnajo ɗo woni ko muynine nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o sonnajo ɗo o filliti o inni wo menen hari men marano ndaygu min marano lampu min marano bougie komin huɓɓinta ka suudu amen tumbere jemma sini ɓe ɗen waɗi ko jalbinanayno men ko wajhuhu sallllahu alayhi wa sallam ko annora jalbendi yeeso nelaɗo mon ko ɗum wonannoɓe lampu ka nder suudu hakke ko fami on tampuno ko oɗo noon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe inni haray piiji jeɗɗi sa waɗiɗi ma gotum e majji ma ɗiɗi e majji ma tati e majji ma nayi e majji ma jowi e majji ma 6 e majji ma ɗi jeɗɗiɗi non fop baraji majji on tawete ka nder ƙabru ma hara hiɗa waali ara nun kun ko honɗum woko man allama ilman kala on jannuɗo gandal yuntafa'u bihi wonagal e nafitorede ara na gandal shirku na gandal bida na gandal karamo ko batini ko gandal alkitabu wa sunna hunjinɗa qur'an jannuɗa sunna fiqhu e tawhid e sira e kala gandal kullu ilmin yuntafa'u bihi kala gandal naftortengal
sa janningal ɗon goɗɗo wuruɗa mayɗa hay ka nder qabru ma baraji majji on tawoyde ka nder qabru ma ko ɗum ɗo woni go'o. ɗiɗaɓum kungo honnum aw ajra naharan ma o ilini caangol o ilini caangol ngol ɗo ilinagol ka yimɓe yarata mahingol udduno woncita no girduɗa wo ha ngol ili wo a waɗi baraji ɗo kadi tawoyde ka qabru maɗa hara hiɗa waali ton. tatiyon ko honnum aw hafara bi'iran ma o jasi koloyru ma o jasi woyndu sifa ko ɓe musidɓe meɗen aljanna family wone waɗande en fewnɗo yo Allah yoɓuɓe ko ɓuri moƴƴude joddi waɗa mandake ka mandake maɓɓe yawmal qiyama. jasa koloyru ka ɗon ɗanoɓe yara ka kullete yara ɗum ɗo fo sa waɗi ɗum ɗo baraji ɗum ɗo kadi tawoyte ka qabru ma hara hiɗa waali ñande surroɓe arti. nayi on ko honnum aw harasa nahlan ma o tuti leggal o aawi leggal sondu ñaama bani adama ñaama kullu ñaama ma goɗɗo ara fowto e ngal ley ɗowdi ngal leggal. ɗi baraji ɗo kadi ɗi tawoyte ka qabru ma ñande surroɓe arti. kon ɗo woni nayi. jowi on ko honnum aw bana masjidan ma o mahi juulirde koko mi woni e sonkude e moɗon ñande be ñande ɗo juulirde nden laake masjidu ibadurrahman. mi toriki Allah ono waɗuɓe yo Allah yoɓu on ko ɓuri moƴƴude e joddi. mi toriki on ɓeyde kadi jakka yo baraji koko wonɗo wadde ɗo ɗum ɗo taw yehi on ka qabru moɗon hara hiɗon waali ton har hay hunde jawdi ko accino ɗon wawa on nafude. kono o 50 euro 50 dollar addirɓe lagine addirɓe amérique addirɓe asie ittuɓe europe kala ka on tigi wawi ittirde yo Allah yoɓu on fof ko ɓuri moƴƴude e joddi. yo Allah jonni toon ɗum ɗo ñande waali ɗon ko qabruji moɗon ɓay pellete wona tultay. haray komin wone sonkadde e moɗon waɗe fi Allah haray la yuminu ahadukum goto e moɗon gomɗinta gomɗinal sellungal hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi ha o yiɗana musidɗo makko on kon ko yiɗani hoore makko. no gasabi mi marako mi itta kono somi lerɗina fiyo woɓɓe ittu nelaɗo sallallah alih w sallam e maaki addallu alal khayri ka fa'ili kala tinniɗo yo moƴƴere waɗe hiɗa mari baraji wona on waɗɗo nden moƴƴere. an kadi yo yeyɗo nde yewtere ɗo hara no gasa marako itta feƴƴina goɗɗo yewtere nden no gatta e gosa goɗɗo yiyo yaɗon tun inna mi sodani en ɗo. mi toriki Allah yo Allah wurtu ɓerɗe ɓe marɓe ɓe sodana e nde juulide hara ko cash inchallahu bi isnillahi en natata e jawle riba en natata ɗo e ñawloyagol banque ji ɗo inchallahu yo Allahu o yoɓu ko ɓuri moƴƴude e joddi waɗuɓe ɗo fop e satiɓe waɗugol e waɗo yeyɓe siko adduɓe feere siko waɗuɓe du'a yo Allah joni tun ɗo ka gaburuji moɗon wono nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam makiri noon ya rabbal alamin. kono ɗum woni joɓum kun jeebagum ko honnum aw warrasa mushafan ma o ronini qur'anare o ronini deftere. musidɓe julɓe tedduɓe ƴettaɗo mbuɗi ma 50 euro ma 100 euro ma 100 dollar ma 200 dollar sooda defte qur'ana hara ko ɓurɗe moƴƴude ɗen ɓurɗe labeɗe ɗen hara kala yiwɗo ɗe heɓay envie faalete fi jangugo naɓa ɗum sendita ka juulirdaji hara kala ƴettuɗo ɗon jangi alif goto ko baraji 10 o heɓay baraji 10 an kadi heɓa baraji 10 so jangi sengo woto a heɓay 1,500,000 baraji harana 1,500,000 dollar harana 1,500,000 euro bon baraji ɗon hino ɓuri baraji hun gotum no fota hakkude leydi e kammo. musidɓe julɓe tedduɓe waɗen ɗum wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun. si ɗum no feƴƴi jeɗɗaɓum kun e sakkitoron kun aw taraka waladan salihan yastahfiru lahu ba'da mawti ma hara himo acci ɓiɗɗo moƴƴo ɓiɗɗo laaɓuɗo ɓiɗɗo doftiɗo ɓiɗɗo yiɗuɗo nene baba ɓiɗɗo teddinɗo nene baba on ɓanta juuɗe makko ɗe ngo wiyani rabbirhamhuma kama rabbayani sahira rabbirhamhuma kama rabbayani sahira rabbirhamhuma kama rabbayani sahira. Allah mi torikema yurmeneni an e baaben an wano ɓe yurmirano law fewno mi wonno boobo e mbaɓe mawɓe men tampi fi meɗen honno yo Allah o yaafo yurme fati ɓen e mbaɓe soññikeme fi meɗen honno yo Allah waɗo joddi soñja maɓɓe on hara ko natoygol jannatul firdawsi ɗaala. musidɓe julɓe tedduɓe ɗi piiji ɗo jeeɗiɗi ko ɗiɗo pet baraji mum wawata tawde maka kaburu ma ñande surroɓe arti. joni noon mo be meɗen yo hasibo hoore mum e nder ɗi jeɗɗi wowlaɗi ɗo ko jelu marɗa. si amara hay gotum ila ɗo hande nanguki san lawol ngol inna si Allah je mi heɓay ɗi jeɗɗi non fop
si tawi ɗamari ɗi jeɗɗi noon fof hannde kadi duumo e majji etoɗa hara ɗi taƴodiraari mi fillitoɗi heña ara nunkungu honnum hiɗa janni gandal ngal gandal no gollitirede ɓaawo ma ɗiɗi ma hiɗa ilini caangol ɗon hino yarede ɓaawo ma tati ma hiɗa jasi koloyru hara ɗon kadi no yarede ɓaawo ma nayi hiɗa tuti leggal ɗum ɗon ka hara no ñaamede ɓaawo ma jowi ma hiɗa mahi juulirde ɗon kadi allah no rewede ɗon ɓaawo ma jeego ma hiɗa soodi defte qur'an ɗa senditani ɗum fayɓe e mokkubaɓe e sonnaɓe hara ɓe no jangirde ɗum si tawi ɗen anduno baraji ko woni e ɗum kala ka nannoɗa duɗal diina no jangede a sooday no aynayi kono defte ma tun woni ko jangiroyteɗon aynayi koye hoore tapiji ma tun jottene ɗon aynayi ko an jalbinayno ɗon aynayi ko an pentayno ɗon aynayi ko an addayno ko ɗon sokkirte kon aynayi ko an yoɓayno kadi luwaye ɗon si tawi koye luwaye wona kono ko darnoygol duplex ji ɗiya hoɗata e mum sodoygol terenji ɗi a ñamata coggu muɗum darnugol étage ji ɗi a walotako e muɗum sodugol otoje ɗe a ƴewata e muɗum margol mbuuɗi e banki ɗi a ñamata muɗum ɗiɗo no sa ƴetti a soodi ɗum ɗo ɗi piiji ɗo jeeɗiɗi ɗo andu pelle ɗum ɗo wonanima garanti fa huwa damin hara heeɓi garanti ɗum ɗo tawete ka gabru ma tammo mum kun yo allah o fewnu ɓiɓɓe meɗen ɓen ɓe tabintina ɓe hoore lawol islam hara ɓe inno e allah mi torike ma yaafo baba mi toriki allah kala marɗo gotun e ɗiɗo yo allah newnan mo waɗa ɗiɗi kala marɗo ɗiɗi yo allah newnan mo waɗa tati kala marɗo tati yo allah newnan mo waɗa nayi kala marɗo nayi yo allah newnan mo waɗa jowi kala marɗo jowi yo allah newnan mo waɗa jeego kala marɗo jeego yo allah newnan mo waɗa jeɗɗi kala mo mara hay gotun e nder ɗi jeɗɗi wowlayi ɗo yo allah o newnan mo heɓa ɗi fof kala feƴƴinoyɗo nde yewtere ɗo li wajhillah yo allah subhanahu wa taala newnan mo wawa wadde ɗi jeɗɗi ɗo fof ɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yewti fi muɗum haray baraji ɗiɗo tawoyte ka gabru ma musidɓe julɓe tedduɓe ndaare fewnoɗo en fo meɗen ko honno lakkira ɗen mo beeno ma podi e hoore mum a waɗay kaftani wonwa kunɗo hara ko tirko on tun woni ley haraɗa mapode e lakkere kaya ɗo hiɗa wifito miijitoɗen noon si goɗɗo laatike fure ɓe ƴetta kasange on ɓe buu haɓɓamo taw ɓe waɗa ɗi tati taw ɓe double ɗi ɓe triple ɗi taw antun taw ɓe haɓɓa ɗon kaɓɓe jeeɗɗi ha yora si ɗum ɗon gasi si tawi ko wano wonɗo ga ɓe ukkama ka nder keesuwal ɓe adda almillion on taw ɓe suuda ɗon ha moƴƴa si ɗum ɗon gasi ɓe ƴetta keesuwal ngal kadi ɓe suuda ɓe sooka ɓe seera ha moƴƴa si ɗum ɗo gasi fof ɓe naadoyanga ka nder firgo ko ɗon wonta ha ñande allah hoddiri o a hoota ke men ma a hootata si ɗum ɗon feƴƴi so tawi ko wano Europe aɓe jesa ngayka ka 3,50 m de profondeur hakke ko ka luggi keesuwal ngal ko tippinirte ko ɓoggi ha hannde on yaha goɗɗon tippiɗo e nder gabru ɓe tippina ngal ley toon ɓe wallina na innugol ko fuutani adde huɗo adde haako adde ɗum ɗo ko leydi wona e ƴettede loowe e hoore o gabru ɗo 3,50 m de profondeur luggeni muɗum on ha ɗum ɗo waɗa ndek musidɓe julɓe tedduɓe hay si tawi no hara wonki kinki mayaari ɗon haray ko be kimaya hannde kadi joni noon ko won ɗum jalbinanayma hoynanayma ka nder ɗo yeññanayma ka nder gabru ma ko ɗi piiji ɗi jeɗɗiɗi woluɗen ɗo musidɓe julɓe tedduɓe wattanen hakkil mayde nden nde wawi arude hay kami woni e wolde ɗo wona noon fere innugol ha janngo selen soodugol leyɗele en darnanaari allah juulirde selen soodugol leyɗele en darnanaari allah lekkolji ka fi makko jangete senen soodugol leyɗele mara en jasanaarimo koloyji en waɗanaarimo canɗi en wurnitaari juulirdaji ɗin en waɗaari qur'anaji en jannaari finance en jawdi meɗen ni fof fiino fayɓe meɗen ɓen faamira diina sa ƴettiɗo a yeyiɗo goɗɗo no wakkili yoɓugol ɗo 500 € hitande be hitande fiyo payku mum yaw tappoya balon kono wakkilaki yoɓugol ɗo 500 € piyo payku makko wawo e hadis goto ma yo hunjoyo suratu o goto ɓe landoto ɗo karamo ko ɓen ustage ɓe jannay ɓe ɓeynayi payku yo yoɓu 10 € lewru ndum fab ma 20 € par mois fiyo waw hadis goto o wawa figu goto o waɗa tawhid goto o wawa sira goto kono ɗum ɗo hara ɓe ara ɓe germa ɗon emma ɗum hino satti ala ko goɗɗo hani dépense ude ɓuri fino famira dina makko kam wa ma halaktu ljinna wal insa illa liyabudun musidɓe julɓe tedduɓe ande en ardari o wadna ɗe fi darnugol cuuɗi en ardari o darna fi folodirgol mahugol étage ji ma ɗaɓɓugol hectare ji ma parcelle ji ma waɗugol jardin ji ko addira ɗen e hoore o adna ko fi hunde wotere ko fi ha wawi rewgol subhanahu wa taala kala ko wawata jokkugol e hoore o adna ɗo yaada e dina ma kan daga nike ma
si tawi kala ko hunde nde wawata yadanne ma e diina ma kan haray nden ɗon nde harmanima. Musidɓe julɓe tedduɓe, yo Allah okka en fo meɗen battane moƴƴa, darten alhaaliji meɗen ɗin. Wata goɗɗo ɗaɓɓu jawdi ndi o mantire, yo banko ba ɗaɓɓu ka surro. Jalousu goɗɗo monano goɗɗo so ɓurima ka diina, innu an kadi a etoto ono hunji qur'an. Si Allah jaɓi min kadi mi mayata mi hunjaki qur'an. Ono hunji hadiseji temedere wulure, min kadi si Allah jaɓi mi mayata mi heɓari wan waɗin. Ɗo haray ko ya ndaru wonɓe dow maɓen, amma ka bange aduna ko ya ndaru wonɓe ley maɓen, sina ɗum a beway. Allah no inni walaw basata Allahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ardi. Jiyaɓe gono ton hara Allah yanyannoɓe arsike maɓɓe on, hattirde e yanyugol woɓe bewayno ka hoore leydi. Walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha. Wontu woɓɓe no ton himo tippinana ɓe yeru embere kun o faala kum, hara yadanayi ɓe dewal ngal, hara ɓe bewari kadi, hara pellet ɗum ɗo ka ɓe jokka e diina l'islam. Musidɓe julɓe tedduɗe, ko ɓuri moƴƴude e yewtere fof ko raɓɓiɗune hara hinde timmini. Yo Allah newnan en wawen waɗugol ɗiɗo fii ko jalbinana en ka kaburuji meɗen ñande surroɓe arti. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala feƴƴinoyɗo nde yewtere o feƴƴinirde li wajihillah, goɗɗo kollitirina yo Allah dannumo ko wiyete kon lette kaburu e kambaji kaburu, yo Allah tabintinmo ka lande munkari e nakir. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala feƴƴinoyɗo nde yewtere ɗo yo Allah ittanmo kala ande ko jogi. Niniraɓe meɗen no tori du'awuji ɓe buyi maɓɓe ton e ngala wowde inde nde mo be ko tori kon, ko Allah andi ko moƴƴani mo aduna e lakara, yo Allah okkumo ko moƴƴani mo aduna e lakara. Musidɗo meɗen wiyeteɗo Sayku Umar Tall, haray o humpitaka haka wonɗo londo, yo Allah humpitir en no moƴƴiri no yawiri no wori ya rabbal alamin. Haray ko wonnoɗo ko musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles, haray ka page meɗen Facebook Lawol Kisal, ka nder juulirde meɗen nde yi'oton ɗo ndene min woni torade on fi Allah masjidu Ibadur Rahman e nder Lakin. Yo Allah newnan en sooden nde ɗo e kala kadi projet ji ka nangirɗen foppa e nder aduna Allah on foppa ya rabbal alamin. Yo Allah ittan ande kala ka julɗo ka o woni nde nawnare arne ɗo, yo Allah hon naɓude kande wawata lorrude julɗo e kefero fati ɓen saabu mayre, yo Allah waɗɓe yanɓe shahid nawnu ɓen fewno ɗo, yo Allah hon dikkimɓe ɓe nawnaɓe, yo Allah o heedindirɓe e nde nawnare ɗo. hara yejjitari dumagol e du'a on: allahumma inni a'udhu bika min albarasi waljununi waljuzami wa coronavirus wa min sayyi al asqam ya rabbal alamin. rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lilmu'minina walmu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribu mujibu da'wat. hara inchallahu en jango si tawi jon jango jaɓɓi ka page meɗen Facebook Lawol Kisal, ka juulirde meɗen Laken masjidi Ibadur Rahman. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.